July ni somni panga kumsang ni somni le pali hania Rainbow Mizo Channel thir tu le ngai thatu te chibai kan buk le thau achau kumin US presidential election chu kiltin mai trangin boruak ti so sang tu hom chodau rang maya Donald Trump tha tuma ka ani nuwa phai kha chuan ama veng him tu Secret Service agent te rin lalna lian takan neya ti chuan than khat ten nu chui na han thok me ka ti chuan house lampang chuan nu chui na thok lu tele ven himna konga na thok tu than khat te anrin helawangin until riat te chipcher taka soi turin han kawa in soifiana hun han mangdau rang boka Nizan Khan FBI director hial po in soifia turak ko hani tabok ani Wisconsin lama Vice President Kamala Harris sin campaign rally hanai nuloka India taima chuan tukin jing lampanga Khan Donald Trump chuan North Carolina lampanga campaign rally pui tham tak mai hanai zui vele tabok ani engpo ni sela concrete na tijau tu tan media 10 handon saitam lo Donald Trump campaign rally kalpui dan ti danglam chungchang hi han soilok teang July ni saria Donald Trump thatuma bei ani nuwa Khan Trump campaign team tele security official tachuan Iranian threat tanti Iran lama trangin Donald Trump hi kan that donani tia han vau khana chu FBI 10 han don zui le tak zelawangin Donald Trump campaign rally kalpui zel dan tur chungchanga hian thutluk na harsatak mai han siam hangai ta ani tichuan thatuma bei ani nuwa Khan Trump hi mipui ma ain lan masakbar chu Wisconsin state ta Republican National Convention a Khan hania tichuan convention han nei na mun kha outdoor nilovin indoor ania Milwaukee Fisher Forum han ti muna hani tichuan thatuma han bei nuwa campaign rally hanai masakbar na mun kha Michigan State Grand Rapids Vanandel Harina hantia ania heipo hi indoor bok ani hemin huwa hian Vice President tana hathan J.D. Vance chuan a hometown Ohio lampanga hamain campaign rally hanai boka tichuan campaign rally nungber chu tukin jinga North Carolina State ta Charlotte City Bojangles Coliseum hanti muna hania hei hi indoor bok ani tichuan hun poimo lai taka outdoor campaign nei tirlawin indoor hlir mai campaign hanai zuita hania hetianga campaign rally kalpui tura Trump campaign team tele security official 10 thutluk na hansiam hi Donald Trump tan hian thil thalo tak disadvantage tam tak om thayani tin han soita hani mase hei hi Trump tu thanna po hani telve thawa achan chu campaign team tele security official ta hian indora chau campaign nei tur hian han tilui ngot thailawa anun na ta na himna ber tur han ngai tu wangin Trump hian hei hi hapam puya Donald Trump hian thatuma beina hi ama chon le thei renga chu wang chuan chu tiang mi chu lowam ta sela access point hanti thatum tu te ta na beina tur remchang jongjong chu dan cha thei anren wangania ti chuan hetiang hall lian le stadium lian tak tak maya te campaign rally nayani chuan metal detectors te back check tele hall chunga thil thleng jongjong te chu all sam jokin control thei ani donani security 10 ven himnan kalpui mai baka hian Donald Trump an remati puinangin live video handron ti chuatel kherlo far right media ta jingami right side broadcasting network chuan hall chung khoilai po langthei vek turin camera tam tak in chungan kama poi khoi tumna haum ngeom lo ti hi engtiklai poin monitor lian tak taka hanen dikrang bok ani tichuan Trump campaign team tele security official 10 thutluk na hansiam panhina chuan indora campaign rally nayani hian tualzola hannai ai chuan himjok hle tura hangai boka rampon lampanga tranga thatumaron beina laka po nasatakin Harris si haniam tajoka hangai bok ani entirnan thatum tu sniper telaka tele kholam chi drone thathleng point ron mangma sela chumilaka chuan himjok tura hangai bok ani point number pathumna chuan indora campaign rally nei hian hol zawjong le om dan jongjong te chiang takin ven himna kalpui tu ten hanjir chiang ma sathaya
poi khoi tumna dang halo thleng le thutani poin Trump veng him tur hian rang takin han chang let man don ani tichuan heng Trump himna ta na thutluk na poimo tak tak awang hian Trump chuan campaign rally hi indora hlir mai hakal puita ani hei baka hian kan lo hriat telve mai mai tan secret service te ama veng him tu hi ama veng him tu zat let deu thoa ti pun ani to bok ani tukin jinglama campaign rally report kan pek main Donald Trump thatumna chungchanga hian House Oversight Committee te Homeland pangchang tu US House Homeland Security Committee ten in soifia turin misrang rang hanlo ko toa FBI Director po ko ania mase kaldulo ani kha heiwang hian nizana khan achunga thunai na sang tak nei tu House Judiciary Committee chuan Federal Bureau of Investigation FBI Director Christopher Wray chu testifya in soifia turin han ko ta hani hemi chungchang hi chipchiar lutukin soilawila borok po sosang lutuk chu hani lawa FBI Director Christopher Wray hian anzona rang te achan na hi ron khai khom tamaila Oversight Committee in hearing anei truma kandon lelin kha than khat chuan ring tok lo anoma hetiang hian chipchiar takin thil hariat theilawang tin social media than khat abik takin Facebook lampanga te po lo post tok anom boka Masai Wesa hian Mizorama kan thil kalpui danen hi chuan thil hi ain letling thokani ti hi hrema saphat taila thuboi kalaimo nuchuilaimo poni sela US House Committee peng rang ten nuchuina han kalpui dan le testify han nei na te US thuboi remna in sangber Supreme Court ta an thurel meu po live pek chuawek ani thin ani ti chuan chung live video han ron pek chuatang chuan thu then khat te kan ron la chuak thina zain hadiktina hani tichuan Mizorama hei hi chu thuboi kalai me kania investigation kalpui me kani wangin public aloti chu hi harem lawani tiang chi kha haum velawa langtlang takin thilan kalpui jok ani ole kan thunga ya kirle taila House Judiciary Committee 10 FBI Director Christopher Wray testify hearing anei na hi hansoi jui teang FBI Director Wray hian hanzona rang te hetiang hian achanga nuchuina kan kalpui to china tranga kan hriat thai chin chu Thomas Crooks Khan Donald Trump thattur khan kar khatvel chau ain buat sayani hatia tichuan FBI ten laptop anlak saktak chu uluk takin enfia zui hania heta hian han thil mu chuat chu July niruka khan US former President John F. Kennedy thattu Oswald John F. Kennedy omna inkar kha engtial hlange how far away was Oswald from Kennedy tin Google asarsa tichuan search result tang khan atan muntur le aomna muntur kha ruam manna asiam thiamta kan ngayani hatia Oswald former US President John F. Kennedy hatha dan kha uluk takin halozir cheng masani ti hi kanfin fiani hati tichuan hetianga Oswald Kennedy atha dan chungchang Google search satranga azir chen nuwa hian hemini vek July ni ruka khan Pennsylvania State Butler Trump rally naina tura khan telve turin ain register zui ngalani hatibok kumsang khajakua somrukle pathuma khan Texas State Dallas Khopuya President John F. Kennedy kha Lee Harvey Oswald Khan aka plum hani kha tichuan FBI Director Christopher Wray hian thilthandan kim changtak timeline chu chui chua fel halani chialawa mase kan thil mu chua chiang tak chu Butler Trump rally nei turkha July ni rukatang khachuan uluk takin ha focus very focus ani hati tichuan Thomas Crooks Khan Donald Trump thattur khan hengtiangin nge in buat sai ti chu investigator ta chuan Butler rally hanai na mun turkha rally nei main Thomas Crooks Khan trumthum lai mai halotlo mana atlo masakber chu rally hanai tran ma kar khatvel halom tia khanania rally nei na mun tura khan minute som ni vel hawa omani tichuan atrum ni na chu rally hanai don ni jingkara khanania minute som sari vel chat mai hawa oma tichuan hetatranga ha ho nuwa hian silai mu round somnga vel zat mai chu silai zorna hmuna trangin haleya tichuan rally hanai na hmun tur atlo trumthum na chu rally nei ni chanhulam panga khanania
hemitruma havakal hi alokir le talawani hati tichon Donald Trump tha tumna chungchanga hian drone soiri komfawa kha kha halodik ngai bok niin hriata Christopher Ray hian ha soidan chuan campaign rally kha zana tanania masetran ma chonhulam panga campaign rally neina mun tura hian haluta chonhudar li vela minute som pakhat chungvel Donald Trump dinnatur stage satranga yat janhi vela hla drone hi atho kwaltirani ati tichon hetatang hian US House Judiciary Committee chuan Secret Service ten perimeter han siam chungle pon lampang huamzau tak chu drone mang hian uluk takin halozir cheng mana an ngai ta hani chu engting ngai hriat thei ti zona chu Christopher Ray hian Thomas Crooksa motor chunga khan drone le controller chu munia engineer ten a device zir chiang in flight path nanti atho kwal dan ver chu uluk takin han exam nuwa hei hi kan hre thayani ati Ray hian ha soizal dan chuan Trump tha tumtu Thomas Crooksa mobile phone te a laptop tele mechanical thil engchi po kanla khom jongjong chu uluk takin zirchian mekania mase tun thleng hi chuan midang hama convince sa thupetu hi hanom loni in country tun thlenga kan hu chua china chuan thurol puidang po nei lovin ama in he thil hi ti atum ni in country ani hati hebaka hian Crooksa motora khan remote control manga ti puat chi bom engemazat chu munia mase khang bom te ti puana tur kha Thomas Crooks ka lumani nuwa khan transmitter hati puana chu Thomas Crooks arwang chunga khan munia mase transmitter atang khan on nilovin bom jongjong te kha turn off vek anni hati tichon House Judiciary Committee te chuan a motor din namuna khan bom kha ti puatumani lo ani mai thaya Donald Trump tha tuma hakana khan a hlo chamani chuan inchunga tang khan rang taka chuka a motor khal chuakin mi pui tamna laya a motor kha tlanlu tirin tichon remote mang khan ti puatumani thayang emtia hanzo na chu FBI Director Ray chuan chu chuime kani hati tichon Thomas Crooks khan Donald Trump kana tan khan engsilai nge mana engwanga thange ni tia hanzo na chu AR style rifle hi tuna hian stock awmu mal tolowa chu mi puitelaka atan chuan thilhim tak ani dona US serviceman than khat ten anlamana wangin mi puitelaka tanga poi khoi tumanga halan lona turin thil tangkai jok le olsam jok ka mi pui paltlang na tan AR style rifle kha athang ni in country ani hati Christopher Ray hian hasai chunjom dan chuan he rifle mangai hian Trump rally neni ma chia nia khan shooting range sa kalin a rifle hitesin akap chin nuala tichona chan chin kanjir chena tang chuan hetianga rifle manga ka vel hi athil tuipui ta jinga pakhatani ti chu kan hrechianga ni ati AR style rifle hi khoyatanga nei nge ti chu kumsang ni le som pathum vela khan Thomas Crooks apa hian danang takin halo leitoa tichon chu silai chu amang ta ni hatia House Judiciary Committee hian mi puitangai ti thalawe me mai tu chu Thomas Crooks hian thalak pathuma kola chungta chu President Joe Biden te former US President Donald Trump te Attorney General te thalak akola khami chungchang kha isoi fia thayam tia hanzona chu a phone atangin khang thil te kha mu chuania mase President Joe Biden le Attorney General te hi annex target te hani ti na chu ani lovin country a phone atanga online na thila search le news strang ha share kwalna tangin automatic in khang thalak te kha a phone a in safe tani hati tichon heng te hi nizan thlenga Thomas Crooks son Donald Trump tha tuma ha ka chungchanga investigation kalai mek ka until mu chuato chin te hani thu ha soibok ani FBI Director Christopher Ray testified chungchang hi analysis tam tak chiar tur homji ngala Ray hian do da soilo ni in hanthria in chunga Thomas Crooks alon chho thai dan chungchang ha soina po building banga khan pipe le leilon than khat te hom boka chung mang chuan halon thai ni in country ani hatia tichuan Thomas Crooks khan Donald Trump that tur khan thurol pui nei se chuan second shooter anti Crooks kha halo chamani chuan hunram chang masabera loka ve tu tur midang anom harinoma tichuan second shooter tana karam chang tak takin Donald Trump kha
trum level lai mai stage sa aum lai khan ha mel ron in lana mase mundang atanga ka non hani lo kha ama chawin crooks khan tha tum nia ngai thei ani anti Christopher Ray hian investigator ta chuan mi zali chuang zat mai kharolia kalte kha interview kan nei towa thalak tam tak min pe boka chung ta chuan nu chuina konga hian nasa takin min puyani hati FBI Director Christopher Ray hian thudik tak soyanga ngai ma sala ven himna kalpui tu jinga anho tulu ber Secret Service Director Kimberly Chitlero chu ven himna kalpui dan tura athil rom man dan le testify na nei na thil soi du lo tam tak hanai wang khan bana lo thelu Thomas sela andrin hlelna azwal zel hani engpo ni sela tukin jinga North Carolina Charlotte City a Donald Trump campaign rally hi hanthlir lok teng campaign hanai na mun Charlotte City a Bojangul Coliseum antia hian achunga hakhatin mipui hanpung khom hur maya stage Trump chu ronding chuakin mipui ta hna lom thu sainuala ti chuan Joe Biden chung chang ha soi zui ngala US history a president thalo ber mai chu nithum kalta khan presidential race atang hian a party ten han pet chuakani hatia he game kan khelme ka hian bola chanjong zonga ne tu ani lo deuh veka nitina pola po niamlam hapan zel wangin du taka ama presidential candidate ta langkai tu te khan kalaka hian atlom don nia han hriata wangin thunai na le lalna ringot du tu authoritarian democrat hota chuan han pai thata ni ati ti chuan hei hi democratic party chunga thil thlengania democracy danang lo takin halet ling thokin an democratic in han kalta ni ati democratic party ta chuan ama hi pe chona turatan 25th amendment an manga ti chuan hedan hi diglo takman ani wangin ator tu thar pakhat chu kanai ta phot maya mi puita hna thudik lo soi thrin vice president Kamala Harris chu kakhing puitur niom takani ta ni hati tichon vice president Kamala Harris hi an party chunga hian vote amunia me ma US history a hian party chunga presidential candidate ta na du tu nei tlem ber chungin presidential race a hian haroni pallut roi maya US history a rating niam ber ni chungin hein tlan siak na hian haron telvetani hati engponi se America ro puina le moina ta chu kan la let le dona chu kongol sam takania America ramro puina tundin le mai hiani hati Kamala Harris Joe Biden ai ma khan president tan chuan mithalo zo kania liberal nisatlia mai lovin thiang jaw chuak tak ultra liberal hania Biden an America ati chetna hian alang lo lama a phena nget taka loading chu henu hi ni ati engtin tinemo thil khar kuala president office luana tur hian chance along mu ve thai hlau ani point alan dan ngot phena hian mikoi kwal takani ti hi America hian an mudon tina ni ati manni loka khan min tha tumtu telakatrangin silai mu kadonga mase pathiana wangin tuna chuan thatak kania engtin tinemo Kamala Harris hian president office si aluani chuan thatak le muang takin kom thai to don lo topani chu hadikem tin hasoya mipuiten chu athen don lo zia lo changin i thadonani tin han lo awrula American history a hian Kamala Harris si elected politician tajinga liberal berania America in nga na kan pathian le kan sa khona lungphum poimo tak chu nasatakin soi thria atum dona ultra liberal hetiang taka thiang jaw hi US politician tajinga hian voikhatma kalammungai lawani hati liberal politician tajinga Bernie Sanders si alang sarber tajinga minia mase anilaka khachuan Kamala Harris chu tekhin phak lo khopa sa khona thila thiang jawani hati Trump hian dan lowaram pona tanga ron lut te havai lemaya hemitruma po hian hasoi chuak lea kan Ramadan bo chiatna crime tam tak ron thlen tu dan lowa border crossa kan rama hanron luna thin kan border ata hian henu hi voikhat ma halakal lowa chutatanga chiang taka kan mu chu kan ram hian alaka hian kan bai sai tu rom chun chu chiatna na sajok ron thlen tir chau hi ni hati tichuan Harris si presidential candidate tana rot tu Biden la chu
basement hatambo kuk mai boxia until thalauti tam takte wangin kantran kan din chua hun chu hatheng veta ni hatia Fox News chuan han comment zuina Biden hian Kamala Harris hi atroyom rilawa campaign rally hanai voi khatna po khan anei tur thule mipui ten thlop tura somna po thu chua hasiam lo boka Democratic Party ten Harris si presidential candidate tana endorse rot tur hian nataka annor luinia Donald Trump hian angayani anti tichon Harris hian kalaka nena chan beisaya presidential race haron lu chan berchu dan lowa khovel ramsang ranga border cross ron lut mitam taktenena khole tuini na hanpea chungmi te vote nena trangkop chuan nena chan thei abeisai ani mai thaya American mi puite hian hei hi inriat kadua America hi ramdang te opna hnuaya atlulu tangti hi hlawm tak ani towa tuna hian makta duai somni chuang zat mai dan lowin America ramchunga hian hanlo lut toni hati hei hi kumthum le chan vachung Joe Biden le Kamala Harris ten America rawn rel chunga thil thlengani hati Trump hian heng dan lowalo lut te hi America ramti chevek tua angaya wangin mihringang point hasoi ngai chialawa illegal aliens tikerin hasoi thin hani tichon President Joe Biden phena khan Kamala Harris hian Europa Russia ti hlau thona turin thil tam tak athon luta Massachusetts chuan engtin nge na tho tak le Russia chu han vau jam lo na sakhop maya khamini tanga ninga hnu le ka khan Russia la ka tangin answer a chan na chu munia Russia in Ukraine run na chu halo thlengta ni hati Vladimir Putin ti hlau thon han tum na kha atan chuan thilui jathak takania America hi ral thuam le hrek na manga vaujam thei kanilawang bokin Russia po hi chutiang thau chunia Kamala Harris rotna anga US le European countries te trangrol pol te hanchet ta ka bang khan Ukraine chianarap thak tak chu kan mutajo kani hati ramdanga indona le boina hancho chhomai baka kumli chungin America mi puite chu GI takin min siama mase kumin November tha hian America mi puite chuan anro relna hian anlom lawani ti anhril donani hatia tichuan okisang le ring tak main Kamala you are fired get out of here tin Kamala baniniya hetatrang hian kalboro tin awa Trump ring ang bokin mi puilam thompo ring takani Trump hian soizomin inhrelo mai thaya Kamala Harris hian astaf ading le veya akut ke poimo tak tak mai te chuan thamasa khan aban ringotani hatia masedot thu thedar thin kan media hotan hena tang hian chung chanchin ta chu engma inhremia lawani hatia tichuan chung fake news ta chuan ama hi hum himan tuma astaf tane na hanin kara borok thalo tak tak mai hatheng ranga chuti chung chuan kanram chan him tuang main ropui takin hanpuang jar thin jokani hati nimin lama kanchan jin thara khan Kamala Harris Wisconsin state ta rally nai chungchang kha kanron soitowa Donald Trump hi ron targetin abei tluan deuh thak ani deuh bera a policy lampang po engma soilan na hanai mumal lawa hei wang hian Trump hian abei let veta ni in halangani mithalo le mipui poi soilo ramdanga mi telaka chianara thlak tak tak thlentir tu hani lai hian meichemoi takang main kan media ta chuan in hena hian hanpuang jar thina tichuan mipui ten ani na dik tak hi hrethiam loin no sen thil khelawang main hinom ta ni hati Donald Trump hian Kamala Harris hian engchen ma hatheng don lawa November tha hian nena chu kanchang ngei dona mipuita hian alaka hanlungoi lawani ti vote mangin hanlan tir dona Kamala Harris mel hi thunai nanen voikhatma White House hian kan hmule to don lawani ti te asoi boka ramchung economy siam thana tur tele nanai loten na hanai bel thaina tura na siam bel tur chungchang te asoi lang boka heng jongjong kara hian heralia asoilan tamber chu Kamala Harris thatlo zia hi ani bera a thatlo na le diglo na tam tak te chu media ten thupuin mi pui hna hanpuang jar du lawani ti hi war takin hasoilang bok ani ole khati jong kha tuntuma tan chuan kan du tok le photanga kan channel la subscribe lo ten melo subscribe sakjal turin kan som chewa
ti chuan video thar kan dat te hin lo hriat zung thaina turin notification bell darlem kha click in ola hin lo da theu don nia